Jak piše u tej výmohy, od 2009 roku, które značno premenjeta struktura žiteljstva pre vyseljovanje ruskih familijoh do Kanady, hiži obis sa popredani vybežencom i rozseljenim osobom, jak i pripadnikom romskej nacionalnosti, takže, jak navedene, opština Kula od Ministerstva prosvety modlji pomoc i sovid u vjazi otveranja po ih oceni dvoch kombinovanih oddeljenjoh od 1. po 4. klasu osnovnih školi, u ktorých by nastava bola na serbskim jaziku, jak materinskim jaziku tých budúcich školjárov. U dopisu še dalje navodi, že lokalna samouprava dumanja, že spolnjeti zakonski uslovija za otveranje kombinovanih oddeljenjoh na serbskim jaziku. Opština še u dopisu povoluje i navodi vecej členi Ustava Srbiji ta zakona o obrazovanju, ktorý še odnoša na garantovanje prava na obrazovanje na materinskim jaziku. Týž tak, u jednym pasusu tej výmohy še ukazuje i na obowiązki direktorov školoh spram zakona o osnovoch sistemi obrazovanja i vaspitanja, že su odvičateljni za zakonitost roboty ustanovi, a s tim dlužni sotruzovac i s organami lokalnej samoupravi. Poneže, jak povedene, zdobuti uslovija za otveranje odzeljenja na serbskim jaziku, a pre kratki čas, po 15. august, opština Kula modli ministerstvo, že by to tu výmohu rozpatrelo co skori i prevžalo odvitujuci kročaji. Výmoha poslata do Ministerstva prosvety, do školskej upravy u Zombore i do Keresturskej školy.